короче уже разбор авто ки ман камерада меғалтам то меғалди гуфта ҳараш разбор дорам ҷа оз мая камера камерада ҳараш мегирам мебурат ассалому алейкум биёка брат чи хе ҳамон аст и вардара хмонан ё YouTube канал бешнамдам мисол и вардара видеошон буромадаги будам и родноян короче вай наози телефон гирифтаган телефони навбатишон 20s Spark 20s барои кира гирифти брат барои янгара фадаҳе тага короче шумо агар ки гирифтан хоҳед ин хел телефон чако чётка да нет такой нет к сожалению нет да вот иҷа боша телефона хайлан ҳамаш иҷо гарантия талоношам наистон монда нохи гарантии талон он гарантии уж дана наистон авдана иҷа ина гарантии талон наистон додемаш ин телефонча тайёра худо хоҳа айдари падаркоз я падарка мегира кубиги тага чӣ мебуроя так ята о вот это нагири кубиги иншоалло чӣ мебуроя опа хоб ина падарка наушники беспроводной МТ-32 ята наушник падарка буроматага наушники беспроводной ина ини хели наушник ҷо чӣ ёзи так МТ-32 ози нестани ҳаста инҷа мондаги анаш фикром так ина тага наушники худат ини хели наушник МТ-32 падарка ина МТ-32 инҷа дабдай ина наушники МТ-32 падарка брат ини наушник рӯзои нағз истифодаш бари 1000 рамати калон барои омадагӣ хач хира нах наво чотка яки бардори хмона масал ози бад намеган ягона ки нах наво чотка харид на души чотка гап не сар рамати калон барои бовар када омадагитон тага хida я гап заку хida чхилай гап не сар ҳеҷ ям нахери биё стакан чой бихибра ҳеҷ ям нахери стакан чой и брат умед меҳмондорӣ да сахта меҳмондорӣ гап не стави ой ку чойш ё чойшам бурдям гал не сазор омад калон барои бовар када омадагитон хоб бардор агар ки шумо хе телефон дар кортон бошад бемол омадан мегиред ин дар хидматем иншоалло бачаҳо ҳамҷа да ва иҷа бошад авиакасам ҳаст ин авиакаса чӣ да хафот кино тамошо мекунӣ ҷа телевизор агар он кино пино ҳам бошад метавонед беед кино тамошо кунед ин рақамҳои авиакаса 925 372 0388 ва иҷа бошад телефонҳо ҳамаш дар витрина тайёранд бемол биёен телефонҳоро харидорӣ кунед ҳамаи намуди телефонҳо иншоалло ҳастай ҳамаш нав пачка 1 сол гарантия дорад ва дӯстон як чиз дигар гапон занам ассалому алейкум марҳамат телефони ҳози масад падарка не аксия рафтеса бигем арзон шудагай нархи телефон Redmi Note 12 Redmi Note 12 6/28 нархи пешинаш лозим ман нишонтон метем худо хоҳад нархош эваз мекунем 6/28 нархиш дар магазини мо буд ина нигоҳ кунед чанд сомай 16000 рубл ҳози ҳамин телефона 14500 рубл кардаем ҳози боша худо хоҳад нархоша мегирем эваз мекунем ҳати шумо 14500 рубл и то тамом шудани ҳамин 100 та телефоне ки овардагем то 100 та телефон тамом шудана нархиш ҳамин хелай то 14500 рубл мешавад то 100 та телефон тамом шудана агар ки 100 та телефони овардагии мо тамом шид значит нархи телефонҳо қимат мешавад бо ба нархи пешинаш бармегарда мисол 100 та телефон мо арзонтар ки ёфта будем ба ин хотир арзонтар шумо метием 14500 рубл нархи пешинаш буд бародарои азиз 16500 рубл буд 1500 рубл просто так арзон карда мешина нарх шайдасина 16500 ин нархои пешинаш ино шаки мепартоем худо хоҳад воз боша нархи навш 14500 рубл ҳози витрина мебурояд бемол омада харидорӣ кардан то мумкин любой расцветкаш ҳастай сабз кабуд сиёҳ бемол мебиён магазин дар хизмати шумо иншоалло саломат бошед.